وان لاوران را چه ببه و گلک جورین دنجی تید ورن بجه کرن نوچگهانا ما جودی علی دی آگاهین برفرهتر جکوبان اجمرا راگینه جودی دمات خوش به هندکارن زیادتر بحثا گوندی اکولوژی کل کوبان هاته چه کرن هونجوه درج مرا راگینن تایبتمندی آوی گوندی چیه چما پیوستی بگابه کی بویرنگی هاته دیتن همان وقتی ده تشتین کوتید ورن بجه کرن جورین لاوران کوتید ورن بجه کرن بچرنگیت جو درج مرا راگین جودی دیدن گمه بهیزه بله الان دماتج خوشبه خوان ها ام لگند شیخ چوپان یکود که و روجهلات بازار کوبانی لوی درینه اف گنجی ج بتایبت ج انگو پروژه که رهاتیه بقطاندن پروژه که هاتیه دست بکرین ج افسر روجن کو پروژه انگو وکا گندک انگو وکا جهه کی ج آجال انگو لاوران را چید کنه جوخال لوی داره پروژه دست پید که پروژه لوی جیره دست پید که ما گفت افسر روزن دست پید که و تی داوی گلک لاور آنگو آجال تی داورم بجه کرنه هر وها و تی دا گلک پروژه دنجیین وکا چاندنا دارن و بیستان جی تی دهبنه اف پروژه جیش خوا جالیه سازیا اکولوژی یا هری مافرات و هاتیه دست پید کرن و هینا پروژه نوان درباره اکولوژی ده هینا زیادتر هنه بله الان هاجی اندزیار اسماعیل خالد بمر حاضره للسادة سبيكر نوفي بروجي برفرهية و تشاوية أم جوي ببرسنة بلا دم هتا خوش دم باش شخو بروجي و دست بكريا تتكارج مرا قال بك اف بروجي كانجي فاتين نقاش كرنا قالوا چما انا كي درنجي هتا دست بكرن و تشو تشتي دهنا تمام دم باش جوارو ج حموته باش فانا قناة روناهي اف بروجي تقريبا بري سالك وصال نيفك شرداري كوباني نقاش تكنا وهدف جي انه منطقي اقليم فرات او حرم فرات اوفابه اساس فابو يعني نا اساس انه محمي شيبو بشترا بشتغو نقاش شيبو وسازي بيئه بارتنا وسازي بيئه بشتي سري صالت شيبو انين مفهومي قريه ايكولوجيه او قريه ايكولوجيه طرح كر ومفهومه بينج قريه ايكولوجيه من المقترح شيبا يعني بدمج بلدي وهيئه اداره محليه اي اقليمي وفرات ما جيفا اي كي كمان اول بروجي داس بيكري بروجي برمازنا تقريبا دازا شمل العارضه او 120,000 متر مربع تقريبا ام حاليا جيت 4 هكتارات شغلنا او 4,000 متر مربع شغلنا تقريبا دي بورتشاك جي نباتيه شيس حشت نوع نباتي هنا وبورتشاك جي كائنات حيه او حيوانات تقريبا 15 نوع حيوانات هنا وبشتروا او بروبلم او مشكله فاكوش كي شهر دركات ما اوجي ضم مشروع كر ضم بروجي كر طيبات وبشتيكو او كوشكين كو غوت نهار او كو بزاروك اشجرتا طيبات وبشتي بروجي داس بيكر لبره دو بروجي بره مش بره بروجي هابو بره ما تر نقاش كرو وبتي شغلين بس هيش ام بعجلكن اره وفرات ربكن يعني مبدئيا ما امكانهم ملاد ربيجن انه فغوندا كب نقطه تنميه بيج منطقه جيشكي يعني ينزه هذا في منطقه هنا جي مركز بحثي بي مركز بحث نباتي بي جي مركز بحث حيواني بي جي تحسين سلالات بين كجي بنك بذور بي بنك تهجين بي كجي اقتصادي ابوريتي ده هي فكرة ابوريتي ده هي فكري تصنيع ده هي تصنيع زراعي ده هي مثلا قورس بي ولا بامي بي ولا شواندر سكري بي كيف ما عملنا قيش بنا وبشترى امكانا ملاتشي بيجن بيلن انه ملات ورا بيبيني وبشترى مفهوم سياحي بي ومفهوم بحثي بي وطلابي جامعه ورن قانون بحث حواس خطير شيكن اي مدرسه ورن قانون بيبينن يعني بروجكت فرمزنا يعني جيب لي كون امبيجن حيوانات طوانات شتاتك كانوا بيستانوا داران جيب شنو وكا يعني جيك مسالي ادارات 8,000 دار كتكفرا شانزان نوعا 8,000 تقريبا كيف منطقه جيشكي الدار بها بريجيو يعني وبشرى اي قسم حيوانات محمي كوشكا جزء كوشكا بروجي جيشكي بس معناه حمايه كائنات اوجي معناه خلل بالتوازن البيئي شي نبي يعني منطقه او مشروع فرمزنا لكوري فا تشتين كون ديفيجن وانا قالك تشتادي تشيكنا اف بروجي وتشقصي كاربي دوام بك حتى كون قارب دربسي بروجيكت باش خاطر قلت يعني بنج جهوه ديار كرنا جبونا اكولوجي تمام فكري بيشيك مش تلبو
مشتل بس واش ما زنكر كم دمشتل تكفنا شرب بستان تكفنا و اي ني كي مزرعه كفر كاتي كيف حش نوع كفر كان واني اي سر مستوى الشرق الاوسط كي مزرعه سبيرولينا او طحالب الخضراء او الشبيه وزيدي فيتشتي كيف ارتاف دوربنا مختلف الانواع تقريبا تقريبا وسطيا ماشي ستروجير كريكا تاسيس بروجي وبشرة في مجال جمعيه جبر حاشش ما حيسمها ام بروجي خلاص كان سپاسیاتت کن بله آلان خوا واجی لگهدار کر کو پروژه هاتی دست بکرن و پروژه تیدا گلک بش هبنا نتنه بش لاوران و آجالان هر وها و تیدا بش چاندنی جی هبیه لوی داره و سازیه که اکولوژی جی ورا آوا کرن جبو کو اوری و بریا و داره و پاراستنا و جی بکن جبلی ویج خوا وان گوت کو پنج پروژه اندنجی لپیشیا وان هنه درباره و گند اکولوژی دا پشتی کو وب داوی بکن او جش خوا آلیه باشور و آلیه روج آوای فراتجی تایبت گند نيزي افيجي ولو درجه بروجه ور داس بكرنا لي حتى انها وك بروجه كمين اف بروجه هاتي داس بكرن حتى بضاوي ببا ودرباسي بروجه دني ببن نوچک هانا مجودی علی ام سپاسیاته و میوانیتت کن کوت آوا آگاهیان برفرهت کل داری گنده جنگهیان جی اکولوژی کل کوبانه نهاته چکرن و آگاهیان برفره به مرپار بکرن هم آگله کی سپاس کن بله بینرن هجا به وی آوایم دیگه جن داویا برنامه ایروج حتی سبه ام بروجه و مجار نو جاره کتل لگل هب هر شب